Lester Cross, on je od 51. definisao taj princip da veganstvo je, znači, da ljudi žive bez eksploatisanja drugih životinja. Nije dijeta, nije zdrava ishrana, nije ekologija, nego je bukvalno samo da ih ne gledamo više kao robove, kao stvari, da ljudi beneficiju dobiju od toga. Znači, to uključuje, naravno, ishrane, logično će biti biljna, pošto nećemo iskorišćavati za ishranu. Onda, naravno, koža, vuna, perene jakne, zoovrtovi, prodavanje životinja za kuće ljubimstvo ili testiranje na životinje za kozmetičke proizvode, razne načine, znači turizam, sve to, jahanje konja, trke konja, sve to. Jahanje magaraca i slično. Isto sve, slonova, kamila u Egiptu. Trke pasa. Tako, baš to. Znači to već razumete principe veganstva.